Okay guys, so we're here at the outlets Pueblo Verde, and they actually have a bazaar. I did not really know it was here. So, mangutan natin ni ma'am. We're here at the Felora Clothing PH. Matanaw ito mga price. Ano yung mga dress? 670. Mga floral. Dainty clothes. Manghod man ako yung ganahan ani. Uy, yung mga... So, nanawa mo to siya ni Uban. Until when mo dire? Tomorrow, ma'am. When did this start? Yesterday. 3 days lang. Okay. So, I'm curious about this. Abaka Beach Bags, ma'am. How much is this? 280. Do you make like if I request na design? Dili, ma'am. Nami marag source ani. Nalang mo yung source. So 280. How about the plant? 260. Okay. Apoy, tagpo. Hala na po, nice. Oh my gosh. Pila ni? 300, ma'am. 300. To buy or not to buy? Sige. If mananaw ko and if wag ko rin maganahan ang palitan. Sige, balik. Na may page? Yes, ma'am. Okay, thank you. So, there's also Tio Tonio's plate. Ato, i-revert ang wala ka, nice. Ka-nice, Ani. Lander, ma'am. Maraming size. Wait. Dreams and dreams. Ma'am, hello. Wala mo yung mga ingani baligya. Wala. Oo, pinalit Just the baskets. Okay. Sige. So ako ikuha ng mga try. Until tomorrow, sad mo. Kamutanan until tomorrow na. Thank you. Namoy page. Namoy Facebook page, Dreams and Dreams. Thank you. Oh, there are swimsuits. Sports bra, 2 for 300. Mga swimmies, pasteleras. Ako pa ang price. Ala, 100 na lang. God bless, sir. Thank you, ma'am. Wala na mo dress maigo nako. Na mo medium. Small man ka, ma'am. Di ko small. Gamay, ma'am. Ni.
Laoy, kadaghan ani. Tag 150 ra na din ma'am. Tabangi kong pili. Tabangi kong pili. Sige, oh, okay. Di kay ko maayo mo pili. Unsa may muhang kuan ma'am? Ganahan kong dress. Sige, mamili kong duha. Nice kay guys. Oh my gosh. Kanang bagay na. Ulo! Pero feel ako din na ako maigo sa babaga. Kani unsa style ni ma'am? Dira ka sleeveless or kanang Okay na if sleeveless, if nipis ang yung strap or off shoulder. off shoulder? Guys, natapad si ate sa namaligag hats. Og diha. Maxi. Sara sa gamo sa naka. Guys, available pa ni this is from Pixie Dust. They are in Facebook, but they're now in outlets Pueblo Verde in front of Adidas. So these are all for sale, ranging from 100 to 150, and then discounted if dako ang price like this. This is 450. I bought it for 300, and kani mga 100 ni siya. Thank you so much, ate. What's your name, ate? Lizelle. Lizelle. Look for Lizelle. Until ugma na lang ni sila diri, guys. So, napadaghan pretty na dresses here, guys. Mahadlok na ko mangukay kay basin mahurot ako kwarto. So, pero daghan pa kay siya diri. Okay, so check them out. Nindot ang mga prints, oh. OMG. Anyways, if dili na mahalin, pakitaon na to si ate sa Pixie Dust. Okay, thank you, ate. Thank you, ma'am. Nana po ko din. Spotify. Pila ni inyong cute na mga pots? 99 ma'am. Hala, ganahan ko. Gamay. Okay, pwede na butangan o cactus. Black ma'am. Sige, 99. Yeah, kani po siya tag 65 lang. 65. 85. So, Gana, laylain sa price. gaset up ko og background ako ron. So, kailangan ko og cute. Sige, apilan. Isa ani. And then, cute lagi ni siya. Pila po ni siya? Kani siya tag 99 lang. 99. 65, 99. Kani po. Cute po siya, guys. Dalmatian. Go, kanang tulo. Kani sila. Ano mo? Hala, mahurot ako kwarta diri. Di ko pwede biyaan diri dapita. Sana. Dream Discover. Hala, guys. Spotify, guys. Cute lagi ni siya. Yeah. Ginoo ko. 65. Laban. Kana lang. Ayaw na ko hatagi palihog. Nahurot ako kwarta. They also have plans. 50. Ari lang mo, guys. Daghan mo kayo kapilian. So, Spotify.cebu in Facebook and IG. Nagapalit na tagkaang. Nagapalit na tagsilina. Ay, ginoo ko. Ngano ni Ariman ko diri. Bayad sa ko, guys. Salamat, ma'am. 344 ma'am. Mga dresses gihapon. Ang sali siya skincare from Japan. Pure honey. Pilang honey? 280, ma'am. 280 na siya. Pila na siya ka 350 ml. 350 ml. Okay. Namoy Facebook page. Kuhaan na, ma'am. Kana Insta. Good mood. Good mood. Yes, ma'am. Sige. Search na na. Thank you. Thank you, ma'am. Now sila Happy Blue Lemonade come and excited. 55 ang price. Makapiright ko nila music. Hala panindo. They have docking shorts. Hala ka nice dress. Jewelry. Some makeup. So nasa like decors for your Christmas
Christmas decors na sa diri. So I'm buying this hangers. Plant hangers. Planters there. They also have bags. So gibalikan na to ang katong nag-iisang white beads. Okay, so pila ganyan siya? 270. Yeah, gipangyo ko yung train ta guys. So ari mo guys dapat sila antel ugma.